Namukele ngani zakwethu-ke ngiphinde-ke futhi-ke nginibingelele kulona-ke udaba oluthinta-ke abasolwa laba abadutshulwe-ke bafake lapha-ke abasolwa-ke nje kuthiwa-ke abathathu bebhekene-ke namaphoyisa kwamashu. Kukholakala-ke ukuthi-ke babefunelwa-ke icala lokubulala-ke iphoyisa ngonyaka odlule. UConstable Mvelo Gcabashe owayesebenza-ke ophikweni le-SAPS POP wabulawa-ke lapha ngesihluku khona eNanda ngoFebhuwari 2025. Ngaleso sikhathi-ke wayenentombi yakhe-ke besemotweni yakhe. Ngalesi sikhathi amaphoyisa athi-ke uhlaselwa noma-ke uhlaselwe ngabasolwa-ke ababili abaphinde-ke bamphuca-ke umakhalekhukhwini wakhe nesibhamu-ke sakhe somsebenzi. Kusukela-ke ngaso leso sikhathi amaphoyisa-ke abeqhubeka nalo-ke uphenyo ngokufa kwalo leli phoyisa. NgoLwesihlanu-ke ntambama ithimba le-DPCI Provincial Tracking Team, i-SAPS PMP K9, i-SAPS Provincial TRT, i-Durban Metropolis Special Operations Directorate nonogada-ke kanye nonogada-ke bezinkampani laphana-ke zokuphepha ezizimele-ke bahoshe umkhondo wabasolwa-ke ngenkathi behamba ngemoto-ke yohlobo-ke lwe-Hyundai emgwaqweni-ke laphana-ke u-M25. Amaphoyisa-ke azamile-ke ukumisa yona le moto yabo labasolwa, kodwa-ke bavulela ngendlavu kwase-ke kuyadutshulwana-ke lapho abasolwa bagcine ngokuphangalala-ke khona endaweni yaso isigameko njengoba-ke nibona lapha-ke esithombeni. Ngale kwalokho-ke ngani zakwethu ngiyocela ungakhohlwa ukukhomenta uphinde-ke usubscribe kuyona i-channel.